Assalamu alaikum жамаат, амансыздарбы, тынчсыздарбы? Маалымат катары болсун, ушул эжекебиз Жаштар саясий партиясына жана Кыргыз жаш күч коомдук бирикмесине кайрылып, жалгыз бой энемин, кызым бар жалгыз, орукчан, өзүм да машинадан авария болуп бир колум иштебейт, тамчы өтүп атат, 50-жылы салынган үй шифры эскилиги жетип, үйүнөн тамчы өткөнүнө байланыштуу мынакей демилгелеп азыркы күндө алар ыраазылык үчүн жардам көрсөтүлүп берди. Ушул жерлер көчүп, шифрлар эскилиги жаңы шифр басылып берди. Кудайым буйрса мынакей маалымат катары болсун. Бул жерлер көчүп кеткен эле мынакей сонун кылып алып. Жашаган жери шифрлар мындай эскилиги ушинтип эткенине байланыштуу мындай матовый шифрлардан 50 жыл тура турган шифрлардан мындай кагып бердик. Кудайым буйрса. Assalamu alaikum, hurmatly baldarım. Rahmat. Sizlerime birdi versinger. Sizlerge Allah Taala mingdi versin. Rahmat, men ümitli jok kalgam, hiç kimge gereksiz bolup kalgam denmeli. Rahmat, yaşoo ümitlendirip koydungar. Allah razı olsun sizlerden. Tapkanıngар toylarga buyursun, jakşılıklarga buyursun. Menden aytpasa Allah'dan aytsın baldar. Rahmat, her daim yolungar şıdır olsun. İşinger yürüşürsün. Kızlarının kızmatın görüldü, oğullarının hormatın görüldü, bir tığınların arasında. Şimdi bizge beybeçer Allah'a yardım bergen, ömrüngür uzun bolsun baldar. Sile barsınlar, sile men sıymıktanamın. Min mertebe tazim baldar, rahmat. Daha bir aytarım, bunu Yaşlar Partiyasına, güç birimdik Kayndık Fondku siyasi partiyalara mingden ming razımın. Silemeyen silasan Allah Taala siler silasın baldarım. Her daim alga yürüyorgüle işine ronundan çıkıyorsun altınlarım. Rahmat min mertebe daha bir yol tazim aytam. Rahmat altınlarım ömrüne uzun bulsun.